Okej. Ushtroj skills, du pay the bills. Në qofë se nuk do të rish atëherë pak duhet të dish se e kam edhe një ish që më sillet krejt si biq dhe ase marr mundimin fare që mendjen t'ja prish. Koha kalonte dita ditës, do qa fillin e të vërtetës për kuptimin e jetës. Në këtë bot jemi thjesht për tjelës, thjesht për tjelës midis gënjeshtrës dhe të vërtetës. Punoj, pun të let, pun të ram, pun me krak, pun me kam, pun muti, pun me man. Digjoj, edhe në sy vazhdo shikoj, po nuk pataj që për të thënë se hap kot këtë goj. Gjeku është mirazhi që më hipnotizoj. Vazhdoj e kërkoj, e më shumë vazhdoj kërkoj, si gjapin që kërkoj, të më kapshojnë, të më helmojnë, të më rëzoj. Po nuk doja dalin do. Gjogabi më rimendoj dhe ase marr mundimin që ta korrigjoj dhe vazhdoj njerëz të tjerë të lëndoj. E kuptoj po do gjë nuk ndryshoj. Kjo është mënyra se si djalli më gatoj, kështu djalli më gatoj. Gjogabi më rimendoj dhe ase marr mundimin që ta korrigjoj dhe vazhdoj njerëz të tjerë të lëndoj. E kuptoj po do gjë nuk ndryshoj. Kjo është mënyra se si djalli më gatoj, kështu djalli më gatoj. Fullo se to kopane, ashto pano maska litera. Diegine se pira ksepu se hamisha menoritera. Αυτόείναι το rap μου, έτσι τα μείνω. Δεν παίζει να φύγω, πολέμους ανοίγω. Απλά δεν τα αφήνω γιατί να καπνίζω. Γροφιές ενωμένες, αυτό για λεβέντες. Κλειμμένες υπένες, στο σκόπ και το βέλες. Τα ημίγολεκ, είναι τεγλέντα. Με μες ναές κακομίς, λαμνίκο η πέντρα. Για σνετσέκαμ, σε παρκά πλατείες, κομμένες φιλίες. Θα είχα δείτε από μπροστά μου, μη μου λέτε εμένα ιδίες. Ακούς μελωδίες που δεν άκουσες ποτέ σου. Είναι τρόπος ζωής, τι μου λες? Αντέχες ελληνο-αλβανικά. Χόρτα έχω πιει, δεν το γράφω για να το γράψω. Τι με κοιτάς μωρή, γεννώ να πάρω τον αέρα μου. Τα πρώτα βήματά μου, ναι, η ξενέρα μου. Με μια επιθυμία, όμορφη είναι το σύμπαν. Ξεσπάω με το ραπ μου, όπως ο Ipman. Σταμάτα να κρίνεις, δεν με νοιάζει τι πίνεις. Σαν κοιμάσαι δεν φτύνεις το θεσάκι γεμάτο. Ανατριχύλα, πάρ' το ξεφτύλα, αλλά βάλε τεκίλα, αλλά βάλε τεκίλα. Πάρ' το ξεφτύλα, αλλά βάλε τεκίλα. Gjogabi më rimendoj dhe ase marr mundimin që ta korrigjoj dhe vazhdoj njerëz të tjerë të lëndoj. E kuptoj po do gjë nuk ndryshoj. Kjo është mënyra se si djalli më gatoj, kështu djalli më gatoj.